Amitabh Bachchan hi October ni som pakhat sangkha zakwa somli pahnia piangin tuna hian kum somriat palina amang me kani Indian actor ro pui superstar of the century ti hial ko ni in Indian actor chuan aro pui bertia chhal ani thina ni atira ming chu Amitabh Srivastava ni in Bachchan ti hi apa ming chomin ada bel le ani apa chu Harivansh Rai Bachchan ni in anu chu Teji Bachchan ani an ko fiam na ming dang te chu angri young man Shahen Shah le Big B ti te ani fapa Abhishek Bachchan le fanu Shweta Bachchan nanda anei ani afapa Abhishek Bachchan hian Indian actress le Miss World thial lo ni to Aishwarya Rai nupuya aneya afanu po hian pasal nei to in a pasal ming chu Nikhil nanda ani anmo nu Aishwarya Rai chanchin hi tlem hansep telve lokila Aishwarya Rai hi Indian meiche mel tha film chan thiam ni bok ani a ani hi November ni khat sangkha zakwa somsari pathuma lo pianga Hindi le Tamil film achan nu in bisha tak tak a lo chanani kum sangkha zakwa somkwa pali khan Miss World a than ni in chu mi nuwa India rama milar le thom nei lian ber pol ani chhota zelani alim chan thiam awang hian choi moina tam tak adong to a Filmfare Award po voi ni lai alo dong to ani kum sang ni pali khan Times magazine chuan khovela milar ber ber te mi sa a than zinga atel ve hialani kum sang ni pakwa khan India sarkar chuan Padma Shri choi moina pe in kum sang ni som pani khan France sarkar in Order of Arts and Letters alo pe ve bok ani Amitabh Pamonu ni turin April ni som ni sang ni pasari khan Abhishek Bachchan anen ani nei ni kha kum sang ni som pakhat November ni som pasaria panuduom tak aradia nein anduat le ani Amitabh fapa Abhishek le anmonu Aishwarya Rai inkar engamode oma khanin Bollywood actor Abhishek Bachchan chuan anupui Aishwarya Rai Bachchan nen aninkar boruak chalo le a anin chen nia thuthang omchu Bollywood UK media in akomna changin nupui nei lai ani thu soin anin nei sungbun abun lai chu tilang bokani Abhishek chuan anu pachung chang a anjin thu an lo soi chin chu poi ati thu soin an pho abel vak mai chin chu a hria thiam lo thu po a soi tel bokani an boruak lo al chho channa le kan hria dan bul ber pakhat chu Abhishek hian Instagram ba in chen chung chang thu siak a like nuwa ni in an nu pa hi an in chen nia soi thom hian aron zoma hei ba ka hian ambani wedding a shan ve ve a an kalawangin soi zui po an lo le ni Amitabh hian choi mo na sang alo dong to a chungte chu kumsang khazkwa somriat palia Padma Shri kumsang ni pakhata Padma Bhushan kumsang ni pasaria Legion of Honor kumsang ni sompanga a Padma Vibhushan kumsang ni sompariata Dada Saheb Phalke Award te alo dong to ani ano panlai hian engineer ni tumin Indian Air Force ni lan te po alo ngak lelve le china ni infiam nalma po alo duai lo le maya college ka line sporta 100 meter 200 meters le 400 meters race te alo champion to ani chu mai lani lo boxing championship belt te po alo la ve hial to ani infiam na lama tuin nuam ati le line vanduai thlak takin kumsang khazkwa somriat pathuma Diwali an lomna a chuan akut veilam atikang palhlau meya infiam na po achun somzil theita lawa abansan alo ngai tani kumsang khazkwa somriat pani July ni somni paruk khan thina alo pumpel kan ti don nge alo tem ve man zuai to ani kuli film an chan lain a in liama minute som pakhat lai athi mana anuwa doctor ten anunna an pelet le thei shamani politics lama po loduai lovin December ni somthum pakhat sangkha zakwa somriat pali atanga July sangkha zakwa somriat pasari thlengkhan Allahabad Uttar Pradesh state member of parliament
Lok Sabha hial alo ni to ani Indian National Congress Party ni in Allahabad hi apian na mun ani Actor chau nilavin film producer le television presenter te ani telbok ani Zirnalama chuan Sherwood College Naidital Uttarakhana kalin Kirorimal College le University of Delhi te akal ani film hi kumsang khazakwa somruk pakwa abul channan Rinal Sen film Bhuvan Soma otho tu voice narrator in bul atran ani Alo lar chuan a film chu Zanjir Diwar le Shalay te kha ni a kumsang khazakwa somkwa pakwa kha BBC Year Millennium chuan online poll la in greatest start of stage Australia alo thang to ani chu mai la ni lo kumsang ni pathum October khan Thai magazine chuan Amitabh hi nial thi rual lovin godfather of Bollywood alo puang to bok ani a chanchin hi soitur tamin film lam le award lam chu soitur la tam viau ma se du tokri photila shole fi ma a chanpui Dharmendra Malyam ta ne na poisa thir vor atopa Amitabh thina timaila khata an poisa thir kha an soidanin kha film tan liaw liawa an siamani a poisa thir le lam ve ve kha a inang ani kan sia thiam theidan chuanin poisa thir kha alu milem omna kha aton tonin a om tina ani shole film kha kumsang kha zakwa somsari panga ugas ni som panga a release ni in Bollywood film lotling berle ro pui ber pol ani shole filma miswal pa swal thiam em mai le ngei om thiam zet mai kha gabar singh aming tak chu amjet khan kan ti kha kha khan somni parok thariat sang hi somni khan aboral to ani kata changtu pa ve tho Amitabh champa Dharmendra po hi rei tak enkol ani nu in achena in Mumbai ni somni pali November sang ni somni panga khan aboral vele ani khafi ma an hla kha vo ni thlenga choi theilo ye do sati hamna hi toringe la kha chu shelo fa kan tam om love TV show Ainlan na pakhat kon banega crorpati khanin episode khata vaibel chinga zel alo ani fakna vela hian vaibel chinga tanga vaibel chajat vel alo tlang puibok kumsang ni som pasaria a TV show nei lai kon banega crorpati an nei lai khanin hepatitis B wangin athin chu a chena sale a thin za somsari panga lai chu alo chiman to ani ti an soi chuak ani Adam nuwa TB natna lama awareness atin na salea UNICEF lampo in hepatitis B awareness campaign ambassadora an manghial ani ramdang po hian an lo ngai sangin an lo ngai hlule aniang kumsang ni jun thla a khan Londona Madame Tussauds Wax Museum Amitapalim chu an siam hialani makdeuna nei pakhat chu Chhui idiot fima virus ang khan arwalin akut panin thil ati theive ve ani padang dai ve tak chu alo ni kumsang ni somni pali khan an chu danin Amitabh ho sakna asum nei zat hi vaibel che sang thum za sum kwa vel nia shiat ani hemi nu hian sumlak lu na huang la nei bel zelin a ho sakna hi na satakin apung chho zel bok ani Amitabh hi choya somdu kan lo om takin hi kan lo sheng donya ama hi vegetarian thai chau ni in dale cho hi adu ber ani aniang mi hausalu tukte chuan du ni se ni tin chokan le artui kan po e thei si atur ani lain ashisel na hi angai poimo ema thai protein paitam lam hi a sham china ni zanjia chuan soup a me tel zia ani ome Amitabh hi fitrukle inches ni asang ni in Hindu sakhowan tu ania kayastha nam ani zaile le kapuchiar lam hi atui le jalebi khir le gulab jamun te hi a eidu le bok ani ome kar sang ringot po hi som ni chuang anaya BMW le Mercedes Benz car te chu ku valei vel na mang mai ani chu
kumsang ni som pakwa khan akar pakhat a hral tak chu Rolls Royce Phantom ni in cheng vaibel che thum le nuai nga in a hral ani a film chandan hunung te chu kumsang ni som ni pani April thla khan runway 34 September ra Brahmastra part 1 Shiva November ra unchai te anni a Amitabh hian film zani chuang a chang to ani a film channa la ti chhuwa le tur hnai vai te chu kalki 2898 AD chu le section 84 te anni a heng hi kumsang ni som ni paruk chunga release tum anni kalki 2898 AD film a khan Sima Awards South Indian International Movie Awards sang ni som ni panga khan Best Supporting Actor Award alo lahial ani hi zong tar lama po tar at nei lovin alalar zwal zela hausak na po alapung thur zel ani hi kalki 2898 AD film a khanin achan pui te kha an show hlom khop maya Bahubali film atanga kan shatlar em Bahubali kan ti mai Prabhas te Deepika Padukone te le Disha Patani te anni a India ram Bollywood a hi chuanin Vanlal Amitabh hi chu a chuai thei me lo ni